الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bayramımız mübarek olsun. Rabbimiz hemmemizge de iman baylığın, sağlık, selametlik, gayle bəxtin bilsin. Amin. Allah Teala barlıq izgi niyetlerimizge, maksatlarımızda erişirge, çalıngan kurbanlarımızın bereketini görürge, bu dünyada hem ahiret turmuşta da bəxtli bulurga nasip etseydi. Amin. Gaylelerimizge nıklık, öylerimizge bereket bilsin. Müsip kilevçi yaş boğun ilimli, ahlaklı, namuslu balalar bulsunlar. İslam dinine fayda kildire turgan bulsunlar. Gelecekte Allah bizning yakınlarımızını cennetli etsin. Amin. Sadıkov Zinnet Hazretten тоже табликлер понимаете, поздравления. Уважаемые братья и сестры, от всего сердца, от имени Духовного управления мусульман Тюменской области, поздравляю вас со светлым праздником Курбан-Байрам, Айд-аль-Адха. Это великий день напоминает нам о высочайшем примере покорности воле Всевышнего Аллаха и безграничной милости, явленной в истории пророка Ибрахима, мир ему, и его сына Исмаиля, мир ему. Дорогие земляки, желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, душевного спокойствия, успехов во всех благих начинаниях, милости Всевышнего Аллаха в обоих мирах. Пусть Аллах примет наши молитвы, наши благие деяния и жертвоприношения. Пусть Аллах не спошлет мир, стабильность и процветание нашей многонациональной, многоконфессиональной Тюменской области и всей нашей великой России. С уважением, Зинат Хазрат Садыков. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Velillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Velillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Velillahil hamd. Yıllarga da burgani nasip olsun cemaatler. Allah bize şunda bayramlarımız bol otursun. Sağ selamet bulayan barımızda. Allah Teala'nın rahmetinde bulayan. Allah Teala'nın rahmetini bulayan. Ey Allah, elhamdülillah, elhamdülillah Rabbil alemin. Şunda şadlıklar bol otursun. Ramazan ayında. Soğuşlar batıp geçse. Diğer soğuşlar bitsin, balacaklar, dağıtlı bulup sağ selamet olsunlar. Mene bizden niyetimizi